Ente mamat apo iti pasukin Ilocos Norte sa nga pulo ket may nga individual na talga din apo kalpasan ti panakaaksidente do iti pasukin Ilocos Norte damag tuno mo biyang iti police report. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Nagbalin ang natalget ti kasasaad dagiti sa nga pulo ket may nga individual karaman dagiti talong nga ubing iti makapaaling gaget a desgrasya iti barangay Dilavo pasukin Ilocos Norte kuna ni Miss Lerma Hernaez may sa kadagiti nakalugan iti naso nga AUV ket agawid da kuman iti San Esteban Ilocos Sur kalpasan iti panagpasyarda iti ili ti pagudpud Ilocos Norte imbatad na ama narimaan ti panagturog da iti napasamak ti insidente apan nagtulid ti lugad aging gana ang naburburak ti barrier iti igid ti kalsada. Narinig po namin na muna lang siya. Yung gumalang na lang siya. Yun po, nakatulog po kasi hindi ko alam kasi yung Opo. nangyari. Tapos pagising niyo po, Yun nga po, nakatulog na po kami. nandito na. Opo, natumba na po kami dito paggising po namin. Opo. Kumusta naman po yung mga kasama niyo? Okay naman po. Lahat po. Opo. Yung driver po. Okay naman po, driver. Nung paalis po kayo sa pagudpud po, inaantok po ba siya? Hindi ko po alam, sir eh. Ay, hindi naman. Hindi ko alam kasi talaga. Kasi sa likod po kasi ako. Magkakamag-anak po kayo? Opo, magkakamag-anak. Kamag-anak din yung driver? Ano po, bali-bayaw ko po siya. Abaya, wala naman nag-inuman doon po. Wala naman po. Wala naman po. Kabayatan nanong paisa na nagpa-interview ti driver ket kinunana asaan na nakita ti abot iti igid ti kalsada. Nupay kasta ket saan unay anan ano dagiti nakalugan iti daytoy ken ti laing dumalan ti X-ray ket ti asawa ti driver gapot angalin na ti takyag na.